70-килограммовой категории. В октагон приглашается боец из Кыргызстана. Вместо боец из Хызылкые. Клуб Карабах. Камилов номер 5. Боец из Кыргызстана, представитель клуба Özgür Леон. Бекмамат Кимсанов. Желаю бойцам показать зрелищный и честный бой. Удачи!
Bedir daha peşine dön. Bedir. Bedir peşine dön Bedir. Rahat gel oğlum. Kırdım peşine. Al kırdım peşine bu Bedir. Kırdım peşine. İşte kırdım. İşte. Давай, дем ал. Қолдарын масақ қылып тастаңыз. Қолдарын масақ қылып. Қолдарын масақ қылып тастаңыз. Боец готов. Готов. Тарарам, бой. Давай. Шашпа, Бекмат, проход кірмеш. Проход кір. Пешінге тевет, ошуан ұрғыттын. Давайте завершаемся, продолжим подание энергии нашим бойцам. Теппе, бля, теппе. Пол менен ур сен, полка. Проход кір. Тоқта. Су болып қалды, ошар, артышпайсың. Шашпа, давай, қара. Қол көтеріп, пешін жалып. Тевет, ошонда тық сен. Тевет, қара. Тық ошонда, жостка. Спокойно, қара, спокойно. Иштечи Бекмамат. Өзің контрол қыл. Оң стойкада тұр. Уважаемые зрители, давайте сделаем шире, чтобы было всем видно. Давайте все вместе разойдемся и повторим на вам стадион. Тепте. Қол менен іште, Бекмамат. Проход кір. Шашпа, бля. Проход кір, толыққа күреш. Иштейбиз. Проход кірмеш бол, баяғын ұртшы. Бля, тепте дейміз, тепте. Стейне. Чап, молодец. Во, водышка. Ур, тур. Давай, az өзі жата түстіңі. Өзі жата түстіңі, Бекмамат, шашпа. Өзі жатқанда іштейсің баяғыларды. Шашпа. Ес ал, Бекмамат. Ес ал. Бекмамат, іштейін. Проход кірмеш бол, баяғын таштайын. Молодец, ошон. Проход киреме ошондо. Проход кирмеш, давай. Шашпа. Ой, шашпа. Стека болбой. Стен. Эмден берсен, урем. Молодец, Бекмамат. Баягылар келди. Баягы чап, ур. Сразу проход кирмеш бол. Қара, тевет, істе ошондай. Проход кирмеш болды, мына шустричте. Давай, контролды. Тевет азыр, ошонда оңды тық.
tepken uçurma. Ha, evet, kara. Evet. Ha, tepken de işte. Özün işte olma. Ha. Reklamat. Davay, demal alın, el işletçi. Evet. Reklamat, evet. Ya, otur işte. İşte. Alan et. Ha, evet, oşunda tıkçı oğumdu. İşte. Kara. Kansokka. Evet. İşte, oşunda. Yapma. «Газпром». По итогам сегодняшнего боя, единогласным решением судей, победу